ya nteto iji mwekuru umwe o mukuru amona kinyakana kamwe ni kaguraritwe kumania na mutino jwa Mwangi jura jwethiritwe jugikujirirwa ntere chia Gitoro akue na Meru Polytechnic ontobura bwethiritwe bugikuchiriria akaribaba inge ndene ya kaunti ya Meru kwethirwa bakimeneria bonene zimamoto ndene ya kaunti ya Meru are nandi bethiritwe bakiwa kinya gukurukira MC wa municipality niwe Caleb Mutethia ati guti utethio barethirwa bakiamukira kuma kiri thirikari ya kaunti na intobe mamilioni ja mbeca nizethiritwe zakia kumania na mutino jo. Sikitika sana kupata mkasa kama huu wa moto kwethira Mwangi jwa nkanantu jaja na jwa muntu okuzoria nabatu twi residents ba area twaja kungangana Mwangi juju whereas mamoto Meru county ni thero ina tio ichithuki ngavana wetu ga gwitangari nzeru thaizi ngari cia koja mateni nzeru ini ngari ya chichi etumi cia korea Mwangi hitionekana i county mbie ndeturi kabanyi impeachment by the iringenda ya buru tukomba guishugurikira ile county kana municipality etena simamoto no keja kwethira ate anto aritwa and baba garaba jo twokorera tutinge menya kethira kwina Mwangi juriaza kachwa kana twinde twambiria kuona wero tumbona kana ona banini nyoga tegera imba iritaga kwa thaino ntu Mwangi jura jo tura menyora joeza lakini Meru county netegera nta wasimamoto kane kareti nyantu barabe na ome bakoria nande thai tore stima to mundune antu bamanja ba kugia maringa ngira mono nonto bakomatoka mitongi ngasi ya dibuka ko pamwe ba matoka ba mtu misumare to our surprise department ya fire station ka ya simamoto baturi twabaringira thimu batwira utisimamoto yo na within town araturi less than a kilometer with a Mwanka Kendi quarters. I don't call you okay, I could have to see Mamoto, that we know Meru on the name one. Kwanania Queen Nadina never to go and rest. Come quote the it's in millions. Not to know where Meta and Kuruki 20 na Ndukachiambere front or taking to give Queen Yakimokeretor, go you don't kuga Asare Kujo Nene. Neronto Uga, Nyada would took a Simamoto. Antubo beda bego simamoto ibo batikuda bea at least bakeda beja na expertise ya koria Mwangi. Nyuma ya nteto gutamba mitandaone ati musiasa Franklin Karutene thiritwe akigwatwa utae na ndi muthenya jwana arwani achumiritie na kugarithiria nyuma yawe kwethirwa akichionokia kuma njarene cia amaramari babankuruki ethiritwe akiuga we gutina maitia ethiritwe akithithia na uchunkuni no batere kwethirwa bukithithwa nikenda kumenya kaumo kawe kwethirwa akigwatwa utae aria ugite bobo no bwethirwe bumanitie na we kwethirwa ari mibangone ya kunogokia mutotigi muthiani sniper witu kiaragia antu araumire from nowhere antu bathatu bambira mheshimiwa habari iwe tukwenda kuona na bakingira abu na murungu no munene barere yongwata winda thonoka na kuura na ukilira nyuma no kila thiringine ndeto turi anara Meru general ndeya na mauru Mwanka kaithe ndrona bigibigi embeka kya njae ingi embeka murire Mwanka kinya mundrene yo my father yokila ikondera utukubu Ojune Franklin Mweti Ikarute urane mwandiki munene gwa kiama akia Anopeo na kinya kwithirwa ari monkiama aya Ameru Newdon agitariria bura arakurukire enjarani ichanto babarajire kumenyekana ate baraumete kiri headquarters ya mabitha about thikeria akiuga can confirm that I am safe and very okay. Kuringana noe amwe na Jacob Mantele baliuga athina eno Mweti arakurukiritwe ntugo yegoro nombe kwithirwa riumania na bura kwithirwa na gutongoreria mbanganio ya kuthika asniper na woni inkwenda kuwa utire makosa ndithitie ni personally as Frank thina yekwera yutuma mbanga ico bombere bora nkumenya mathiko ya sniper yareteta a lot of tension nonto thirikari newire ya support family na wambere eta support family sniper ibawire ba support kuthika mwana na baua ba na kumaru batamu support so mathiko ye na tension nonto ndire chairman imbithiritwe enkeria kuringa thimu huku na huku tutethania tuonora tukaurukia sniper
na kinya antu bara bate kwenderwo thirikari baba ingi ba confirm maybe they will participate kire kuingiria sniper. That is mistake number 1. Mistake number 2, woni ndararirie eyambare kuitwa na ndraua utongeri bwa Meru tutetete bweya na woni ntatakire NMP ndratakire ite the name chairmanship yo utongeri bwa Meru no nethiritwa akirita threat kire my fellow colleagues bara turitanaire nabo ke Meru ni drone akiwa akarutika kamenya iniu. So mimi ninataka kutuma mzee wangu wa heshima na baba yangu Mheshimiwa Mpuru wa Buri kwa mheshimiwa mwenzake eta murie makosa yako yariku na ketha inde murumete ende muritire thenge tukendelea kuwa Meru ititite boya kinya wethero president kana deputy president bakubwo kocholewa batu tukowa ba kwena makosa kwa twike judiciary injanjura mwamuye tutereka kuwa mwamuye atabwitheria Meru aki kusiamba itawaringi ituronetere Gachagua so kiumia bigai bithiri de iti na njira ya uma Gachagua agaeta mwamuye omo na bara bare njanji bathatu atonera tutere akuwa bu kwa twike Mathagome wina makosa tutekera kuwa wethero ikuthego tuthego nyagarute no wethero akiangaisa no ntuba mathigo ya sniper itariki 27 yari na kwenda kwa ato weekend kenda mibango ya mathigo ya sniper ithangalana so tuenda kwera sisi hao wa Meru amini bare kegarute abange mathigo ya sniper ya thikwa batwire tumwendie kuonze kuraba kenda tumuikia itugomye bikaro tomba kwirwa akiurairwa itumikyo ikenda atere kwa banga mathigo ya sniper na itwenda kuria ntu bonthe ba Meru bature baithetere Meru bakimeneria kinya mutongeria agwankiama eno ya ababitha abanthikeri akiuga ibwega gutumira mitaratara miega ya kuwata muntoka ya kwithirwa na makosa director CND amin jere utumire kwa arrest antu na kuwata antu tionjere katiba yetu ikuwa kama mtu amekosa kuwe na arrest warrant ipewe chief wa kwao hata ipelekwa kwa AP wa kwao ama ito hata na wase karutini kiongozi wa Meru tungemuleta ofisi yenye inamuhitaji kuliko kuja kutuarasi zote na kutuweka kwa hofu na kutunyamasisa wale wanazungumza mambo haya maofu yanaendelea Meru. So bwana amini ukumbuke Kinoti alikuwa kwa hiyo ofisi huko aliangaisa wengi, hata mimi aliwahi kuniangaisa. Alikuja mpaka kwangu kunitafuta na kuchazi nyumba yangu, lakini Kinoti squeeze amejificha msituni. So pia wewe amini ujue siku zako za kuwa kwa hiyo ofisi zitaisha. Ungetumia system. Kuna sisi hapa Meru tumejaribu kuuliza sisi hao ametuambia hata ajui kuna wageni wametoka Nairobi. Sijui sisi tuko kwa Kenya gani watu wanakuja kuangaishwa bure. No amona ogukaruteno na okudira na kuga otire mabetia agwe aruthite na kumenya na ukaya kwithira kwina mo bara onthe agaetwa agaetega atena unto bakuriganiria nabo. Oni uti muntu ndaia uti kintu kia muntu ndaura nakyo oni ngwase ni mbibi biongo biu yo to mantumura Subaru kuma Nairobi endera nga konda upon by the DCI obisi na either CCIO I will avail myself, let them reuse the right channel. My wakili ya bwana Anthony Mwenda Kinyua ambikie mbete woni mbibu imbinku thitangero kana imbinku waterwa, then from there we can know the way forward. Kumagebe North, Peter Class, Chabare. Amemba ba gikundi kia Meru ni udone bachumiritie kumeneria bonene rwangiro ugambithania rutongeretwe ni mugambithania munene Mathagome aranande baugite kumania no twiria Pokoti bo bategwitikaniria na buria koti irethiritwe ikiongerera kanya kawira Mwangaza gweta na mbere na gutungatira jangabana wa kaunti ya Meru kagitene ukauni bethiritwe bakimeneria kinya ambunge ba Meru aria baugite bo gutino bakuona kuri na thina ndene ya thirikari na kinya gutikyo bakethro bakiona kumania na thirikari na kirage ga kuonokia Mathagome tigo thithie radical surgery in the judiciary authority ba mamuyes na ba mamuyes ba bangi narua in Meru. The talk is imbecha ingana turaikeria njanji kenda magamba jagambo in our favor. Justice Mathagome, you have a responsibility. We want to see you act. The judiciary is now no longer a judiciary, it is a judipesa, where money is ruling supreme. Mathagome petition yeretero ke Judicial Service Commission are the chair egororia judge rora nenkanere ruling inya mtoteta skuru akwero ruling ewetebui status ya that petition nereko. Number 2 ne atabomba gwetekeria judge anenkanere ruling na ena onda zitarombi petitioner. Example
kwethirwa akiugaga ati governor conservatory orders ya kuongena ntobo public participation ntobo interest cha public interest itari iromba ria petitioner riari iromba ria respondent ni ate omba kwitikiria kwethirwa kwina rulings cha muthemba jaju kwethirwa kweri uti against Amero ndira mukathe arapointira antu githumba kwithwa be thirikari ne bubatero tura bure ajumbe ba Meru bwatwira ne antu bana ba Meru ba thirikari ne katesi ya utongeria bwenu butongeretwe ni chairman wenu wa Meru pero finance bill bolinga yes bwalinga yes butiko meketha kwina no pero ngeni gachagua bwalinga yes bwala meketha kwina no nandi MPs obetu ba Meru pangano na bakalire nthiguru batume MP umwe Kiruto mtu aboria mpenge kawira kana kamwenga buga yes akengwa no bwamenyerie na gitumi kira kienu gyathome buthithi ou buga Meru ndethira ina thina bantu bakirwaga Meru kenda gutithia kwina nafasi yenu ya kurua biuria bia project ira bubwite kwa bwithite ndene constituencies no Meru ikirwaga ba we free butina problem ankwira antu beto ba Meru constituencies chionde project ichi ya promisero muno ne MPs okeja kwithira constituency ne ku project wita areterwe bukamwa kanya nwe aria MP ndene constituency ojora kurathithirwe na areko na ibarathithire u batuma monka antu bataro muno egoro nonto ibaramberie ko revolt against thirikari ire riku poro abori tiga wiki antu gekendeke either wena kendeke kana wena antu naja kendeke na aratwenderie na ndi kendeke gwe marieto ja kweja remunyarekirwo urugerwo te kwena njamba ijere igamba waugaire ritwe kenda go gamba wenka gamba kana unakura ngiri magana jana nayo je naja we kendeke karionga gukua watwiroka gwatamba weta monywa gukua watwiroka gwatoragani weta Sniper gukua wauga seneti ukagwata inyora waejanire mbecha weta bwakara noro waejanire mbecha uriona atwe kweri kendeke mwanke ne jwa kwa Tharaka na kiago urajukirie yonde gyatonyere Tharaka uratigire uri minister wa interior ende watiga ng'ombe ikia watigania ng'ombe ikia wegembe gutisa gutikurua owe ja worua kwa North Rift no athirerie ndwa na ndike tikire thire North Rift na ndi tugeta gwita Molcomen na barabara ya Meru ya thira ni Ruto na Kindiki bagwatanira kawira bakuria Meru ikuthira na tukiuga akimantho ya sawa na yetisa sawa terasima Meru ejenge na meri nyene ne kenda Tharaka yukira terasima orage Meru ejenge ne kenda Tharaka yukira. You can build Tharaka at the same time you can build Meru. Kende can be a statesman. Tiga manto pete. Tiga manto jako regionalism. Tiga that level of pettiness. Meru ito kwenda kuona deputy president wa Kenya. No wanda Kiambu aja na Nyeri. Bagwa appointerwa. No deputy president. Baga appointerwa. CS badatu. Kanabana rera Meru re Ruto kura ngiri magana jana has been left in the cold. We are not as foolish as we look. Na nonto nande professor na kinyanambe mondrene Kenya iburarero tutetheria kurukia mwana wetu ra worwero kisiasa nande ito wetanto ba wendi bobweya Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua Wamalwa Natembeya na baubange bonde baraba kuibo bena sympathy na antu ba Meru na mwana ora worwerwe MPs beto ba Meru akwethro tesiendrentifae na batwe uahate thirikari neto inyeta neto ekira kathatha nkingo akolwa okinyethie kinyore yaku mathikwene ya sniper bokore otorombera mbecha kere thirikari ra yaureka muchiyo justice tothika sniper bokore oturira mbecha kerebo nande okiakwethra butira thithio na butiraria kuma ntukwera Meru enyanyasirwe
bukanona kwa ya mathiko ene ya Sniper. Itana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita gati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Aya, amna Go TV stream? It's free. Hii Krisi, sherehe imejipa na Go TV stream. Stay connected to enjoy Go TV stream on the go. Visit gotv.stream to sign up and start streaming. Sherehe imejipa na Go TV stream. Available to active subscribers. Go TV, love it. Transnation DT Sacco ni imwe ya sacco iri gukura na mpwe muno Kenya na iri no tonga bwankurukia shilingi bilioni 13. Transnation DT Sacco iri na ndoangi 19. Headquarters chetu iri chuka Tharaka Nithi County, Nkurukitu, Meru, Isiolo, Marsabit, Samburu, Kitui na Kinya diaspora aratu kugwatania Akenya bonde. Mwanka tariki 31 mwezi wa Disemba mwaka jojo. Transnation DT Sacco ni kuongera amemba bio shares no ryoga Kinya koryo no wokaguneka na aigwa high returns o mwaka. Transnation DT Sacco, committed to serve. Ngo kugwatogeni oringi kirinteto chetu cheruthamu gwanja ngichokera na Nkuruki. Seneta wa kuorotwa ndene ya kaunti ya Nairobi niwe Tabitha Mutinda nethiritwe akiuga thaiji siasa cia ndurijo itibatere kwithirwe gitonyithwa kiri utongeredia bwa kaunti iji. Aria Nkuruki ethiritwe akiuga mathina jonthe jaria gukurukirwa nthigurune ya Kenya kinya ni gukurukirwa ndene ya Nairobi muno ta wagi bwa irio. Mama inaitangwa Tabitha kuwekeza na mama. Akipewa song. Nimewaona wengi kwa umbali. Kuna wale tumefanya kazi nao ambao nimekaribiana nao sana, ambao ni viongozi wenu. Mimi sina ukabila, kwa sababu ukabila haijui njaa. Haijui njaa. Na kama wewe kama mama ukibeba miezi 9 wajua uchungu wa mama. Waswahili walisema uchungu wa mwana ujuaji. Na leo mama ako mbele. Tumetoka sehemu tofauti kwa sababu nikiwakilisha na wakilisha jimbo zima la Nairobi, na nikasema kama mama nije niwapatie sikukuu ile niko nayo kidogo. Mtaipokea? Mtaipokea? Kweli? Ako tayari? Kabisa. Kwa sababu wamama ni watu ambao wana heshima na mipangilio. Na kama mimi kama kiongozi wenu nimewaangusha kweli? Mimi nawatakia Christmas njema iliyo na baraka. Mungu awabariki, abariki familia zenu.
Arito bakuru ba sekondari ya Nthaka ya Tharaka ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bariungirite mwarimu munene wa cukuru iji aria bethiritwe bakiuga muoroto jwao ni gutigirira ni bagucoka cukuru iria baumite nikenda kwithirwa bagiukiriria cukuru iji bakiuria kinya arito bangi bethairwe bagicoka cukuru iria bathomagira nikenda gwitetheriria. Mthi arito bara bathomagira cukuru ya Tharaka Boys na muno bagiririe mwaka 1990 ariungira ura gwari mwarimu munene wa cukuru ino Kagitani Gakubwa na Marigo Kaunanko wake mucinturania Karwamba wadini ya Nkondi the social capital otindu kene the social capital antu baba thoma na babuye na mbosaidi na ndi twakinye bantu tugitukoni to menyanira ali yetu tuko menyanira ali yetu twachoka twabanga tucoke tutethie cukuru yetu yombini coming to Tharaka Boys to motivate student baba leo no kurudha few project and there and now we are planning the next year to go to a program ya ku motivate alimu na lito baba liku na tukenda ku interact and we are very lucky at the current principal in our colleague to at the same time it was just 1 year ahead of us and we were working together with them very well. Turiaga kuriungira wa former principal walimu twendete muno aintuma turi mthi na boy gitumi muno old boys kana old girls bashukuru kuchokogo kenda baomba ku give back to community baomba gutethia cukuru wira no bamitethia na mantu maingi muno taalumi na ino group ino nitetheretie kurutha iraci bia Tharaka Boys baekera iraci kadhaa tiles bachoka twakana bo pavement chechukuru na gukanswa ritwa kubariria kubencourage kuva motivate imotugora baraba cukurira cingi boritwe gutigiri bagukobia na nkoroki gucokera kirima cukuru mao aritwa bathomera cukuru bakurukira cukuru bagacokogo kenda inya batetheria bathina marama mbakuwa me cukuru ino no ntira cibia bathomagira ibia kurire bagatetheria kurinovate ana ntugwinu bakwenda constant talking to bakariria nabo na ana bongo kinyabo bakaomba kuona role models no ntutabara twina bwage mndi na ntu very senior twina bange batumiri apologies kinyabo antu very senior in the corporate world, in government, na inya in their private businesses. Na nkene ine itomba kwithika bona Marigo agikira anene mutugo uyu. Sometimes it is good when someone appreciates what you have done, like what they have done to pay me a visit today, that we can interact and eat together. It's wonderful. So I think others should emulate that they can say thank you to those who have touched their lives. They also feel good, and I'm sure today I'm much younger than I've been before because of sharing. You can see I'm dressed in games kit because they have brought badminton and we have been playing with them. You can see what it means. Sidio? Huh? Yes. I feel young. I'm jump. Something that I've not done for quite some time. Kiripotera Oru TV kumantere Tharaka wadini ya Nkondi Mbito wa Paul Gwakabithe.